بله کلونل مایلز کاگنز بردevkê Hevpeymaniya Navdewletî میوان من رئیس کلونل بخیر هاتی خوازم بزانم سدما بمباران کرنا ربند ارتش سوریه چه بود چه ما و êriş کر و در انجام او êrişê دا سربازه کی سوریه هاتی کشتن بریندار جیانه ایوار باش سلاف دوباره خوشحالم که هوا دامه هوا افرا روشکا باش بوله با کوری روشالات سوریه هێزên Hevpeymaniya Navdewletî سرقالی انجامدانا ارکی پاسوانی خوب بود گل هێزên Hesedê اف ارکی پاسوانی بوی چنده بو که چکدارین داعش و بینن و خانتوان نوستی و بینن هر وسا که چافدریا ریکاب کن دمی و چافدریه روبروی هزکا رژیم سوریه هاتن حکومت هاویمان نودولتی زانی که هێزên رژیم لوی دنه دمکو کالشنو دمکو هەوپەیمانی و هەستەگەشتنە وێدێ گفتوگۆت گەل هێزن ڕژێمێ کرد دەربارەی کو هێزن هەسەدێ و هەوپەیمانی بگەهنە وێ ڕێکێ ئەم نەزانی کە بۆچی هێزن ڕژێمێ هجوم کرە سەربازên هەوپەیمانیە لێ سربازên Hevpeymaniye bergirî li xwe kir û teqel wan kire ve û piştî hingî geran nev binkê xwe serbaz. Başa piştî wê bûyerê tu hevdîtin di navbera we û hêzên Rûsî yan jî hêzên Sûrî de çêbû bi taybetî li ser wê bûyerê? Well, I've explained to all of your millions of viewers at Rûdaw. مدوید بو همو میلیونها بینرین وین روداو بیجم کو هێزن Hevpeymaniya و روسیا وکو جناف برنا کوکیا نهلان کوکیا پیک و پاسوانیت کن اف ارکی پاسوانی بشک بو ج ارکی پاسوان ارکی سربازن ما بو کیم کرنا کوکیانو روبروبونا او اگر وارو بروبونا و بشار پیک دادانا جلای هێزن حکومتا سوریه و بو مبسدان جار ارکی خوی پاسوانی را پراندیا بیکو هیچ بویرک رو بدتن و Hevpeymaniye nevê çi şerandger rejimê biket em tenê li heseka û dêre zorîn da ku Daişê ji nav bibin û harûkariya Hesedê bikin. Kolonel Caggins dixwazim vê bizanibim. Meselen hûn cihê ku hûn lê hene hêzên hikûmeta Sûrî jî lê hene yanî li gelek cihan. Tu niyeteke we heye ku hûn hêzên hikûmetê ji wan navçeyan derxînin? نخیر بگمان به هیچ شکلکی هێزن Hevpeymani هەوڵ نادەتن کو هێزن حکومەتا سوریە یان jî her hêzeke diya wên wî cihî beref paş ve bibet û li cihê wan nehêlit ev ne jî sedemê wê çendê ku ام ارک خوی پاسوانی به پروفشنالی انجام دهیم و ام حتی ام گفتگویان دیگر هێزên رژیم کن ام نزانی که بوچی هێزên رژیم تقل مکر و پاسوان مکر نامانچ لی به گمان Hevpeymani de bergiriye ju serbazên xwe ketin ev ew tiştewê ku me em divêt bikin û li ber wê çendê jî me çek hene û me dirac û me rahênan wergirîne bi vê çendê me wergirîne lê niyeta me niye û Hevpeymaniye nevêt ku kesî li cihên wan paş ve bibet yan jî li cihê wan naçar biket biçine derê em berdewamîn li erkê xwe li seranserî wê herêmê ku nakoki rû nedin. Tu dixwazim bizanibim bi rastî hêvî dikim tu vê
يعني بدلك يفكريش من راب بيجي نا دبلوماتيك تو هفديتن دنابرة تو فرماندارين ارتشا سوري دا تشيبونا جدما كنت لوي داري حطانها The coalition primarily deconflicts. هێزن هەفەیمانیە ئەوەیەکی سەرەتایی گفتوگوان گەر رووسیا دەکەن دەکوونە کۆکی ڕوونەدەن وەکو هین زانن رووسیاژی هەڤەشێکی ڕژێمەیە دێ ئاستێ نزمدا هەندێک گفتوگۆ چێت بن لەسەر ڕێکان و ئەمژی ئێکلوان گفتوگۆشیە ئەڤڕۆ بوو لێ چێ گفتوگۆیەن ئاست بەرز ناوبەینە هەفەیمانی و ئەمریکا و ڕژێمە نینە يعني تبخوال لقال تو جنرالين حكومة سوريا يعني ارتشا سوري نجفيا يا We have regular talks with the Russians. ما گفتوگۆیەن بەردەوام گەر رووسیا هەنا و رووسیا دگەل هەڤەشین خۆ داغ بن لوێن هەرێمێ باش تخازم ویجی بزانم پلانك هيك وامريكا هيزين خو جس سوريا بكشينه يعني بشكي هيزين خو بكشينه كيم بك سبب چیه و هند خازن بشكي هيزين خو جس سوريا درخينن Right now we have دن هذا ما جمارك جورا سربازا لروجهالاتا سوريا هيا داكو بيك ودقال هسدي كار بكن و اركي مالويري اوكو ونهي لين داعش سرخو هالدا تبع هندك بريار هنا كوج سريد هنا دان و ام بابندين ببارسنا خلق درزورو حسكي و هفبشي ومد قلوان سركفتي بوا كولونيل كاغينز رايداركي بنتاغوني قوتبو كو او 2000 دوست كسان پرورده دكن يعني چکداران جبو کو بیرین پترول بپاريزن او هيز ويل كودريبن هيزين كو هون تايبت جبو پارستنا بیرین پترول پرورده دكن ولا الرميلان بن يان للديرزور بن يان جيل الجهه كيدن بن We have already trained ما زودا ما مشغوله هنان ب باسوانان كيريا خلق هزن هسد دي برياردن كو كادل كيفا او باسوان هنا بنجح كرن ليه هفپیمانیه مشغوله هنان بوانكريا داكو بشن و سرچاوی برهمه گرنگ بپاريزن اونك هفيتا دست داعش دا قال لك سپاس كولونيل مايلز كاغينز بردفکê hevpeymaniya Navdewletî میوانê bibûyî